Organizátor kampu turistične združenje Ruski Kerestur i organizacija Mladi vyhľadovače Srbiji, kotri už po druhý raz vjedno sutrudzuju. 12. međunarodni volonterski kamp počal robotno, boše posle upoznavanja tako i šmirglalo cerkovnu kapuru, ktora potim i ošvižena z novu čarnu farbu. Evo farbimy ogradu i tak družíme się, spodobішujemy dakus. Jak ide druženje z volonterami z inozemstva? Bardzo fino. Думам, знання англійського нам stvarno так ушоре, але думам, що то не препречення, щоб ми się upoznali i tako združili. Fino na kampu bus, pretože môžeš bešadovať so zdajakýma ľuďmi, so ktorými aničak nemáš náhodu bešadovať, spolu to všetky kerestúre i nečasto sa slučujú také stvari, idem raz ročne, hej. Že vežbam anglickým, vežbam sposobnosti komunikacji, co mi bude trebať nielen na anglickým, ale i na druhých jazykoch. I najse še fino preprowadzujem tu. Volontere poprichodzeli zo Srbiji, ale i iz Italiji, Turske, Irske, Rusiji i Meksika. Zmesteni su u sportske hali, ako stirajuše u prostorijoh Caritasu. Toho roku dohovorené, že tým volontéroch pravia jedzenja zo svojich krajoh, odkiaľ prišli, že da vidíme my kuchnju, napríklad toho roku máme zo Meksika, da mi probujeme tortilju, máme Italijanoh, máme zo Turskej, takže toho roku probujeme i kuchnju zo druhých žemoh. Pred volonterami išće da skele ozbiljnejši roboti, a opširnejše o tej temi opać se na jutre u televizijnim magazinje.